Juče je na porodicu Raičević izvršen napad. Njihova kuća u Donjim Kokotima je gađana staklenim flašama, kamenjem i jajima uz pokliče "Srbe na vrbe". U duhu napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavni narod u Crnoj Gori, diskriminacija po nacionalnoj osnovi dotiče svoje vrhunce, potvrđujući tezu da se Srbima u Crnoj Gori počinju dešavati uzurpacije kao na Kosmetu. Hvala mojim dobrim komšijama Miranovićima i Uskokovićima što su mi jajima i kamenjem gađali kuću dok mi je muž u Morači. To vam očigledno nije bilo dovoljno, pa ste i staklenom flašom gađali moje dobre komšije. Hvala vam, ja i moja beba Julijana, koja za par dana puni 6 meseci, vam zahvaljujemo od srca i osjećamo se sigurno u svojoj kući i državi. Hvala vam što ste izvršili napad na nas uz pokliče "Srbe na vrbe", noseći zastave Crne Gore i razne gore navedene rekvizite. Patriotski nema šta. Zahvaljuju vam se i moj svekar i svekrva od 80 i kusur godina koji su nalivali vrt i koji su mogli biti povređeni. Hvala vam, objavila je na svom Facebook profilu Jovana Rakočević. Kako se saznaje, porodica Rakočević je podigla i prijavu protiv napadača. Jovana Rakočević je rekla da je automatski pozvala policiju te da su bili korektni i odradili svoj posao. Par odraslih momaka i deca iz komšiluka su organizovano u majicama i sa zastavama sa crnogorskim motivima maltene izvršili puč na našu kuću jer smo Srbi, rekla je Rakočevićeva. Ona je istakla da su otprilike pola sata pravili buku i pevali i udarali palicama po kantama te da su imali improvizovane bubnjeve. Ja, pošto sam bila sama u kući, nisam ni skontala šta se dešava, čula sam, ali nisam reagovala, jer nije moje da se mešam u to šta narod radi. Videla sam sa prozora njih 15-ak ili 20-ak, ali ni na kraj pameti da su organizovano došli da nas maltretiraju. Kada su počeli da gađaju, zvala sam policiju, šokirana sam, kazala je. Rakočevićeva je rekla da im se nije na sreću ništa dogodilo, ali sama pomisao, kako kaže, da se ovo desilo tu gde joj žive svekar i svekrva, kao i ona sa mužem i malim detetom, je više nego poražavajuće. Važno je da je ovo iz mržnje urađeno. Pevali su "Srbija nema izlaz na more", "Ovo ovde je naše", "Idite za Srbiju", "Srbe na vrbe", "Smrt Srbima", naglašava Rakočevićeva. Kako navodi, ona i njena porodica se jasno deklarišu kao Srbi. Nemamo izgleda prava ni da živimo. Do sada se nisam nešto previše eksponirala. Išla sam na litije, idem u crkvu, ali verujte da od sada ću zaista da se borim za svoja prava, jer je ovo prevršilo svaku meru, zaključila je Jovana Rakočević.